Kasorkar jela kala pensenge berbuteng shipor kecing mere rungkam sub-inspector, guardsmen, non-combatant employees, but driver ha Directorate of Home Guard and Civil Defence, nakadaw kecing terpalat uslap akan katayo. Menteri Ketenat Home Guard and Civil Defence, Pak Komingwan Umban, ulapan bela yakani karai cong kani ketenat terikam, ban pensenge abat buteng shipor kecing mere rungkam kani ketenat, nakadaw kecing pentut bat pinwit kamariang. Uba Komingwan, Ulaong tang syurang kabaneng ki ofisa jangka Home Guard and Civil Defence kin sa permena bat pentip ikisngi ban pelong yakani kecing mere Hamadan Maudeng Diang. Kalau kumni kadang ke rekrutmen jongi po ka department isdang kan rutrik Chicago Hills ladat bat isdang mentah po Shillong kalong kasih jantia sektor ngaduk ke live filtering. Te snibok ba kamariang kamailat. Slap nadu artrik, laitrik hadu meneru ka slap. Te lalaki jonggi kemat nilai inspection ne dang step ndu jendo sting la po yang pe chwa ba sedang kene kecing merek joking la po. La po yang tu ngilap bagaimana kamlong fit ki bikin merek. Nah kata-kata ngi postpone te nila keren ni gitu ki kandidat bawan menta ka setiap pemno gidon bikom syajar tam la ewan kila agri kila nama kikir usnu tu ba kamadan ke jongi kalong ka bomlong fit ki bikin mere kadang ni pensenge no ni kospun ngin sailat ki hadu benderang ka bleng Mungkin ni ne sun bedeng nomor ba ngimla banong hadu taga sun bedeng kat kum warning jongga ayu kadang dan slapet. Tadi ni seperti through website dan nilak ban call, napo department call gini kandidat sebarok kiba magladon ni ke phone baru ki barok tilak ban check hari website jong ke department lanong ngin khot biang ki. atau kan ni kajing mare juga kam sakarnya atau ka long kuno hukum kampulit na matang de dia ut kan kajing tu dan yang tai atau kalau fair na Ni ingin persyang man long fair kan long transparansi. Dadon gaya kibiru gila ban complain gila ban. Siapa kim komplain ban Cakap department jengi. Cakap board kin don recruitment board. Kani kemudian kedon haka mau ding ding kemudian ga head office jong ka hukat pam kedon hote. Kan no kipus. Kipus kidon lega jong kipus. Total sos sosan gedon. Kidon saus pak sausan delik pos bero. Kijong ki ayu SI gidon ki guardsman tag driver nek NCE NCE means non combatant ki bamare baro hasilong gidon chpo jan dus pak perang di nagaliang ki kentai ki balong qualifying ni dan bikin Taylor. Arjar Prap Pandai. Oh Arjar Prap Pandai ni. Jam sekolah setelah ada konflik. Nama sekolah setelah sedang nadu kandu terik. Cete dan selam dan ni lah dari. Nadu artrik lah selam deh. Nadu artrik ni lah ban aibiang iki bikin. Tanglah deki mereka biang. Ketua kemak sebagai lagi yo kanam stansio. Dari kimarek biang ke, ni ailat ki song ha ke bekilong willing man mare kata song ki. Mukilak apa yang kita kena? Kena ki bawan mene share jartam kila ekmen. Kila tu ki jong kemat ya ke jinglong jingman kemadan. Min share pi ya ki dur, mo. Itu juga ada mare tu. Angin ailat biang ki gitu ki ba mare tang tu por slap teh ki por tu ga live outrik strik kandon slap tu ka biang bai. Tena duk ga artrik suruh live outrik ne outrik ni klempen mare mut
ar lai trik tu kena gelak bannya merek biang tala deki tu ki mak sebab kila ada bio tu kesengi la deki merek biang tu ke mak so ki kanam stan syuk ning simbai de batma